Ya mira talifuse baka zoaya, ubay ami fefu, ya hom. So bawata de ita metola faluka zu ita balalah leu baso-baso dede, baka na YouTube ya kabe bahasa nias Andre. Stobali ang renua da maakha Andre, malo sino mufaana bambuku kang renua wasiat kekal, ya le moro bazura Hosea fasa efa, ayati Sara irugi feleziwa. Basya ani ang renusida moro bada, tesedra ya bazura Hosea fasa efa, ayati siwa. Imane taro mali lo balangi. Badala fomaga bolokhera, bagere babaniha sato, uotu abu-abuara, ba mangadrauli khera ni laura ube. Ira talifuse, tuho kang erenuada moroi badaro mali Andre, aya da i otarai hega. Ira talifuse ni omasel bakasoaya, faoboki faofena ua moroi bahega. Da ewe hede badawa hileni, sino irai ito te cicero, samesani hasa tua-tua, bawa huwosa luono. Basi mana, hasambala ni falua bahagagi asobou basabau adre. Eya da mufaifa iya, bamutibo moroi banasinia. Si mana gei, wasodrenya da ezang molohesi maisehi, mamami tekiko di sabua amaterewa. Na ehu tekiko di sabua amaterewa, matobali fangoroma, wasodrenya amaterewa da ngoduhu-duhu ni hasil ngarol. Ira talifuse, Hosea luono di fangelama, wasabua amaterewa manedol magi Israeli, le arate alua ke rawenu lowalangi. Fabaya tane farahu pada berwa amumu kira era sisehi bani hazimana bai sauni dana faateki kau gei alu ada ne le fa nau gele babu amata soadu le fa masih al ba le fa amata sisehi ba le sai fa ngata ufi Yehova fenu Yehova le fulita alua bazobanu afif si le faluka faaha kedada. Basa lua adre, no luo mu amata banua adre fefu. Io tarai daere, si no sotrania banua adre enae, bakelo malang. Ira ere, na si dunia sama rota deniha. Malala ba audi satule fena lo malangi. Bahisa, no la tarai herai. Bodrenisi irau no Israeli, baba malua Sirail, balalulu maneva malua si mana. Hana, bermela sedra gera bagola lewa, baba hore ni falua, banua adre. Ila talifuse, hada tengah si hokabuda si mana, berdae, ya sila awali beli, te fangelama sodrenya bang awala noro dedenia, baba malua satule, baso adu, fena lowalangi. Si mana kagero nuada, maakhe Andre, ya fau ma itolo ita lowalangi. Manda ke kara talifuse, ena ami tunreheni channel YouTube dae, ya iya nami like, mi subscribe, ba mi bagisi bada talifuse da tanda bada. Ufuli obay ami fefu, ya ahom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.